oni so bili malo bolj izkušeni kot mi, posebno Šimunič in Tonel, ki so umirili vse to zadevo, ki mi smo bili agresivni, mi hoteli smo zabiti gol več prvih 20 minut in normalno vzeli spodbudo za vse to in pol pa pride ta gol, ki ne vem, če je bilo out ali ni bilo na drugi strani, mislim, gol out. Ampak pač mi smo profesionalci in moramo s tem se sprijazniti, tako da lansko leto smo igrali proti Makabija, izgubili, to leto smo naredili en velik korak naprej, tako da normalno, da smo zadovoljni, ampak s tem, ko smo izgubili vsako tekmo, bilo to Slovenska liga pa Liga Evropa, če izgubiš, normalno ne moreš biti zadovoljen. Ta gol nas je potem malo presekal, to je sodniška odločitev, je bila pač takšna, kakšna je bila. Vendar pa, ne vem, tako v Zagrebu kot tu so nam pustili kar dosti prostora v sredini, da smo lahko nekaj odigrali. Mogoče smo bili to tekmo malo manj konkretni v napadu kot prejšnjo. In nažalost se nam ni šlo, ampak vseeno mora od glave gor. Želimo popraviti lanski vtis iz Lige Evropa in mislim, da je to zdaj naša prioriteta. Razočaranje je, ampak ta Liga Evropa je velika nagrada za trud. In mislim, da je zdaj to realno za Maribor, ta Evropska liga. Pa ni šlo, sve ste rekli, ne? Tako da teško je bilo igrati, Dinamo je dobra ekipa in zasluženo su u Champions League. Pa sigurno da je naša kvaliteta, ali i naše veće iskustvo, mislim, u igranju europskih utakmica, gdje imamo već jednu veliku konstantnu, 5-6 godina igramo konstantno Europa ligu ili Ligu prvaka i mislim da tu ima dosta toga, da smo mi dosta rutinirano odigrali ovu utakmicu i kažem, mirno i staloženo priveli kraju.